breakfast. Tá agus an dúin a tá fásta Tusa agus seol le duine eile is muúna fanne bh ní mar spidú cinnte riomh ag duine ag an eile so tu se cinelí nervous up to so go mór leis freisin. Fa sé gan siad so tu much há fáir cos ba breakfast a bhín agus sin fáil gléiste pasta agus sin bím jolly. Agus tá sé ré agus táid I te festisnis agus tá epiclin. She just epiclin. Ní sin na bhíine. Táid san eis tá fá na green grafna agus fancuis go súla Macbeth. Seo tá fe go géim. Ó mó sin me se gáilta mó sin éidirn agus sin an talamh Tommy Tómhair. Sin mu dinne ga máirte agus trodín. Bhí héine a chuig. So leis tá aine chun cín amhaise ar. Oh my god, tu sin. Yeah. Mu Stuart éis ar pictorial an sin ní mar cinile sin cúpla mé hin? Bhí na sráasta gin súgach mu gin grafna leis na seraf agus fasta an hain agus bhí nó an céint an mé clú gom. But it's just so cool looking so professional ní vin sin a gin de gra có jazz an seo mu le. Ag so go mór leis so sin chu na green grafna a is caiimmuid green grafna mórí a bhairt a bhacu na man ar fad a bhí muidir fud man ag sin bé seáú an seo tá cinna scálan agus fé copa duine Lord agus si go mór leis so sé just cíhínte aine eil agus leithir eile eil agus ní chat níos thugin na ré agus Pascuibh is ban an Eurovision Tá Brian Kennedy an seo tá sé an seo. Agus muid duine igen ag can leis fúne. So Tá cin fé mu in leis. Níor leir mu in leis nó nó muráte. Roúla? Leir mu leis níos le. Tá mu just ar síon seo. Tá mu fégan ar na fur is áda go dohacha mar riú a fáil goin gasan sacu cai scóil tuisceir in na crispeilina. Tá just síon seo just a fégan treaní a fáil green grafna agus just a glúidir cí. Tá muid a chuircuid mór Snapchat agus go Twitter agus Instagram an rudús because you know one lá chip muid trustú sé an tan goin ar gach le rud so much just like the seo cinil se ho amcí sa a bhíon seo mar agus gatainna eáil agus tá muine ar cinilna ar muine mar le ri fast se ho a se ho go fasta so just is sin agus leis sílam tá fáil na pasú na man na man fad na papsar fad agus be muine ar fod na man sin. Stuart and we got more We're very excited in the second half of this season to bring to you 3 productions that have been homemade, home produced and home directed here in Ireland or in Northern Ireland. One of those is beginning in the coming weeks with our 2 YouTube sensation presenters, Fhómhair and inniu that's WAC, the World Animal Championships, and that's going to be one to watch out for as well. Ho amsci a ho intimate eckler and scalan and showreel fish car so curmage link hige fine Virginia. I mean binch the can't feel couture. Sé ri focus bhí sé VR link air link coola car so bhí sé no sé interfad agus hócúil é agus bhí sé cancelling an agus bhí lá den scoithe gin é cancel leithir exle agus just ag mothú gur leithirí fear television mar so bigí bar na mat an chair se mar dúirt muid ag tá seart ar an darna lehes fihe a bhí van for ag éis le cuaig gach Mart agus Stairdín. So bigí bar neir muine ar brísví agus le neart fi an attacked in revision so tu sin going to salt as chat taken Charlie linne one much near salt war as an leverage go hinta ar fad so dyn headrilla